Utakmica kod Sravolac Gorana Bašaid. Utakmica prekinuta na 23 sata i 15 minuta. Potraj malo. Jedan stao. Ostalo je još dva. Evo ga bilo. Ajde, Istra napolje. Evo, stao je drugi. Devetnaest 04 stao drugi. Ostao još jedan. Ovo je beli mužjak. Istre. Ovo Silver, a? Nije, evo ga tu je. Evo ga je treći. Koliko je sati? Silver stao na 19.05. Rezultat 19.00 overen. Dvadeset tri i 20.
Aha. Kontrolor, sudija. Ajde, uđi unutra da proveriš golubove. Vataj Goran, jedan po jedno. Sačekaj malo, di ćeš, šta ćeš? Polako, ne, Pa šta? polako. A koji je stao prvi? Ovaj. 57, 75. Gdje je stao prvi? On je sišao prvi. Koliko je pustio. Pazi, papir ti je pao. Nije loš, a? U redu, sve. Drugo. Evo ovo je stao drugi. Crno prskane. 26, 74. Evo ga. Crno prskane. Kako ide ovaj zelen, ja? Kosi. Nisi ja trebao njega dati ti biti. Kao, Gde sam na Jablok, da. Ajde, pregledaj drugog. Aj, poreći ti vas. Posle imate vremena, jer čovjek treba da... Zajem dođi da gledaš golu, bo je sad si našao da burgiješ. drugo nešto ovdje vidim. Da. Evo, Pokaži kariku. 26,78. 26, 78. To je uvijek isti. Je li to u redu sve? Sve u redu. Boroše, Da. sve u redu. Ovo je najlakše. Čestitam ti. Svaka čast. Ovo je stao zadnji, ali meni se čini da je ovaj... Uvijek isti. Ali on kilaža uvijek isti. On samo ima malo, samo mu ima malo ovu Uvijek je jedan gladan. kubilicu, tu ima malo dublju. A inače ekstremni mužjak. Svaka čast. Čestitam ti, Svaka čast.